باش خوندەکارێن هێژا و دەلال ئەم ئیرۆ جارێکەدن بوەرەنێ وانەیەکەن و وانەیە ئەمە خالبەندی خوندەکارێن هێژا ئەنها ئەمێ دەرباسی خالبەندیە چارا ببن خال بێنۆک کەنگی تێب کار ئانین دکەبنە بەرا دو هەڤۆکێن بە هەڤگرێدایی یەن کۆژە هەڤ سەرگەهایی dikin yani hevdû sergehayî dikin ew hevokana xalbêhnok têb kar anîn mînak ga dimre çerm dimîne xalbêhnok mirov dimre nav dimîne ev hevoka hanê ev hevokên sergihayî yên ku hev sergihayî dikin evana dema got em binivîsînin ev xalbêhnok têb karanîn ji ber ku herdû hevdû temam dikin ad yemîn dibêje ji bo cudakirina komekên hevokan gu hêmanên wan bi bêhnokan ji hev hatine cudakirin xalbêhnok têb karanîn dibêje ez pir bi coş û beroşim dixwazim biqîrim bistrêm bibezim dixwazim biqîrim bistrêm bibezim ez pir bi coş û beroşim ev dema got me got ev ji bo cudakirina komekên hevokan got hundirê hevokê de hêmanên wê bi bêhnokan diqedin hatine cudakirin xalbêhnok têbkaranîn piştî wêna tê hevokê xwe bikartîne ya sîya dibêje di mînakên got tên rêzkirin de yên ku ji aliyê cûre û wateyê ve ji hev cudan e mînak dibêje di kurdî de navê zarokên keşt navên zarokên keç dikin hêlîn zozan şêrîn xalbêhnok navê zarokên kur dikin hogir azad alan ev ji hev cudan e behsa navê keçan dikin behsa navê kura dikin di aynî mînak aynî hevokê hevdû temam dikin lê ji ber ku wateyên wan ji hev cudan e ev xalbêhnok tê nivîsîn niha em ê derbasî xalbendiya pêncemîn bibin navêna pirsnîşan em ê derbasî xalbendiya pêncemîn bibin a pêncan pirsnîşan kengî pirsnîşan tê nivîsîn di zimanê kurdî de dema ku alavên pirsên yan jî wekî peyvên hene ew peyvana pirsê çê dikin mîna ma qey gelo ev pirsê çê dikin û kî û kê dema ku ev alavana tên bikaranîn ev alavên pirsê ne ev pirsnîşan jî xalbendiya pirsnîşanê jî tê nivîsandin mînak kê sêv xwar kê ma em biçin malê ev alavên pirsê dema got hundirê hevoka min de diyar dibe xalbendiya pirsnîşanê tê nivîsîn ev rewşek yek din dema ku agahiyên got tê nivîsîn
آگاهی گوته نویسین اجه نتکذبم اجه نتکذبم یان دیروکا وینا اجه نتکذبم اف پرسنیشان لبر تینی ویساندن جبرگو شک و گمان دیدی شک و گمان دیدی مینا که از آن از بنویسیم از بجم احمد خانی د سال 1651 1701 ده نوبهار بچوکان ده گلک شیرت لزاروکان کرنه از بحث ویدی رو که دکم از بجم سال 1651 ده 1707 ده من پرسنیشانک دانیه لبرده من پرسنیشانک دانیه پشتی ویدی رو که مدانیه از بجم دوان سالاده احمد خانی ده نوبهار بچوکان ده گلک شیرتان لزاروکین کردان دکه لی از دیروکه ده دیروکا گومن نویسان دیه شک و گمان هی شک و گمان هی یعنی راست نراست نزانم ما گوت ده ما گو ام دیروکا نویسه که تشتکی بنویسینن و ام جنه تکذبن شک و گمان تهبه پرسنیشان لبرتینی بساندن وکی اف میناکا گوجادی که ما گود سال احمد خانی سال 1651 که سال 1707 ده دنو بهار بچوکان ده گلک شیرت لزاروکن کردان کرن لی از دیروکا گو اف پرتوک نویسی از جنه تکذب شک و گمان تهی از پرس نشانه نویسینم از پرس نشانه نویسینم ده هاوکین هفدودانی ده یم پرسه ده پرسنشان لداویه هاوکه تی دانین داو مجارخوان چاوابو تشا انجام جيگرت حرسي اف هاوكي من هفدوداني لي حرسي جي هاوكين برسينه حرسي جي هاوكين برسينه لي برسنيشان داويا هاوكي دتيني بساندن نحر هاوكي كو برسنيشان داويا دتيني بساندن حرسي هاوك بهفدور تيني بيسين حرسي هاوك وداويا هاوكا داويد برسنيشان تيني بيسين ميناك از بيجم وقت مشتر ما قلت جواري ما قلت تاو مجار خوان تاو مجار خوند برسه چاوابو تا انجام جيگرت بس نشان داويا ويناده تيني بسين حرسي هاوكين من جي هفدودانينه حرسي هاوك جي برسنه لي برسنيشان داويا هاوكي دي تي نفسين داويا هاوكي دي تي نفسين هاوكين هنا برسي نشان دكن دريا كرباندنه ده برسي نشان دكن دماغو ام تا خوارن خوار اوكي هاوكي ام ليد نارن تا خوارن خوار دماغو ام نشانا برسياريه ببينن تي واتيا جو كرباندنك يان لسر كرده يان لسر برسري يان لسر ليكر هي كرباندن يك ج هاوكين برسي كرباندنا هاوكي جاي از بجم تا خوارن خوار اف كرباندن دماغو ملسر تا كر تي واتيا جو اف هاوكا من هاوكا كبرسياريه تا خوارن خوار اف برسي تا خوارن خوار اف برس دكريا كرباندنه ده برس تي ديار كرن دريا كرباندنه ده بيجو آلافين برسي هبنجي بيجو آلافين برسي دريا وكيد هبن لدريا كرباندنه ده هاوكا من جانا دبي هاوكا برسياري نها امي درباسي خالا ششمين ببن خالا ششمين بانشان كنجي تين بيسين بانشان ده هندري هوكين كردي ده شاواتي نويسين ده بيجي دما قومروف بخوازه هستكي بلند جوش غم ترس كيف خوشي نشان بده ده بيجي بانشان تي نيساندن ده بيجي هش بكرو
هیچ بکرو بلا کسک دنگی تا نبهیزه هیچ بکرو بلا کسک دنگی تا نبهیزه میناک آخ دردمش چقاس گرانه دردمه چقاس گرانه بانشان جوشک هستکه دردخه بانشان تی نفساندن دی وان هفوکاده نها جیه می درباسی یا هفته من ببینی یا هفته سه خال کنگی تی نویسین دهندره هفوکاده یک جه دویجه پشتی هفوکین گو جبر سدمکی نه هاتنه تمام کرن جبر سدمکی نه هاتنه تمام کرن ام سه خال دنویسینه دما گو از بجم مروف او قاسی بیریات تکریه کو تنما بردوام کرد دما گو هفوکا خواه بردوام نکه داویا ویناده سه خال تی نویساندن اینو هنجی هفوکا من بردوام نکری یعنی بردوام کرین هفوکی گوته جبر سدمه که تمام نکی سه خال داویا ویناده تی نویسین بجه پشتی میناکان دما گو سه خال ورب کارانین واتیا پربونا وان واتیا پربونه جی میناک از بجم از چوم پرتوکخانه من پرتوکا ویجه زمان و از خالا بنویسینم از چوم پرتوکخانه من پرتوکا زمان ویجه بیرکاری وس داویا ویناده سه خالا بنویسینم تی واتیا گو مهن پرتوکن دجی کرین هی میناکن دجی هنه جبرلو من نا پرتوکتنه کرینه مهنن دجی کرینه سه خالا من نویساندن یعنی قالك میناکن دجی هنه هی میناک نابن پرتوکن دجی هنه لی من نویسان افته واتیا گو پربونا میناکان پربونا وجهی لشونا پیوکه گو مروف نخوازه بکاربینه شونا پیوکه گو مروف نخوازه بکاربینه سه خالان دنویسینه سه تیپان دنویسینه وکی سه خال اوایاتی مانا انو نخوازه پیوی بیجه شونا ویناده سه خالان دنویسینه میناک تدیسا چه بلاف کریه اف سه خاله گو هاتنی نفساندن من پیوا جه دانیه و من سه خال نفساندن تیواتیا پیوک دورده هی پیوک از نخوازم وی پیوی بیجم یعنی ایگو دنویسینه نخواز وی پیوی بیجه بدریا سه خالاره دنویسینه پیوکی نه گوتنی لی سه خال نویساندیه نخوازی دیار بکه به او پیو چیه نها می درباسی خالبندیه حشتان ببن دونک کنگی تی نویسین دندریا بو کده گوتن و گوهستن دکوین نوا دونیکه ده گوتن و گوهستن دکوین نوا دونیکه ده میناک از بجم گوتن پیشیان از گوتن پیشیان بجم دبیجه عاقل سیوک باری گرانه عاقل سیوک باری گرانه او گوتن پیشیا دکوین برا دونیکه ده
dikevin navbera dunîkê de. Ev gotinên pêşiyan. Ya din jî dibêje ji bo balkişandina li ser peyvekê di nava hevokê de ew peyv dikevin nava dunîkê de. Ez dema ku ez balê bikişînim ser peyvekê di hundirê hevokê de ez wê peyvahanê dixim navbera dunîkê de ji ber ku ji bo bala êgo bixwînin bê ser wê peyvê. Wê ser wê peyvê. Dibêje ev pirtûka wî ya yekem e. Ev pirtûka wî ya yekem e. Dikevin navbera dunîkê de. Ev pirtûka wî ya yekem e. Ya yekem e divir dijî têbkaranîn. Niha em ê derbasî yeknûkê bibin. Yeknûk. Ev kengî têbkaranî. Ev kengî têbkaranî. Dema wekî me got em gotinekê bêjin gotinekî em bêjin û di nava yanî pêwîstî di nava wê hevoka ku di navbera dunîkê de hatî nivîsandin pêwîstî bi peyvekê din jî ew jî têkeve nava dunîkê de lê em naxin navbera dunîkê de. Em wê peyva hanê wên hevoka din ku em derbasî wê hevoka ku nava dunîkê derketiyê em têxin navbera yeknûkê de. Yeknûkê de. Mînak ez ê mînakekê bêjim dibêje dîwana ez behsa cegirxwîn dikim. Ez behsa pirtûka cegirxwîn dikim yan ez dibêjim mamosteyê wêjeya Kurdî ji min pirsî. Mamosteyê wêjeya Kurdî ji min pirsî. Wêjeya Kurdî li min pirsî dunîkê binivîsînim ez dibêjim dîwana kî me ez dîwana kî me ez berhema kîjan helbestvanî ye. Berhema kîjan helbestvanî ye. Berhema kîjan helbestvanî ye. Divir de ez ev dunîk e. Li vê dekê tê nivîsîn lê biborîn. Ev dunîk li vir hat nivîsandin ez behsa kî me ez dikim. Ev yeknûk li vir tê nivîsandin. Yeknûk tê nivîsandin di hundirê hevoka ku ketî navbera dunîkê de. Ku ketî hevoka navbera hevoka dunîkê de. Niha dabir. Dabir di hundirê zimanê Kurdî de kengî tê nivîsandin. Dabir. Dabir kengî tê nivîsîn di zimanê Kurdî de. Dabir. Dabir. Dabir di navbera hejmar veqetandekê de hejmar û veqetandekê de tê nivîsîn. Dema ku ez dibêjim di pazdê adarê de. Di pazdê adarê de. Ez dîrokekê dibêjim di hevoka min de ez dibêjim di pazdê adarê de. Di navbera hejmar û veqetandekê dabir tê nivîsandin. Di navbera hejmar û veqetandekê de dabir tê nivîsîn. Dabir tê nivîsîn. Di Kurdî de pêvekên gorêza hejmaran nîşan didin bi dabirê ji hejmaran tê veqetandin. Dabir ji hejmaran tê veqetandin di Kurdî de pêvekên gorêza hejmaran. Rêza hejmaran mînak ez bêjim kongira yekem. Kongira yekem. Dabir li vir tê nivîsan. Dabir di vir tê nivîsandin hejmara ya rêzê ya rêz hejmar e ya rêza hejmarê di vir de dabir tê nivîsandin. Kongira yekem. Kongira yekem. Di vir de jî tê nivîsandin.
دما گود بیجه که ده دنگ کتبه دما گود بیجه که ده بیتری خود هلبستانتین دنگ دهندره هفو که ده کتبه شونا وینا ده دابر تین نفساندن هلبست کی صالح حیدوهی ده بیجه تف بشوق و زیرینن روناهی ده چوشینن روناهی دوشینن روناهی دوشینن روناهی دوشینن دورده ev derçeka demanha ev hatiye Kurt kirin hatiye hilani devirde dabir tê nivîsandin ku tiştek divirde hatiye hilanîn ev bêtirî xwe di helbesta de tê nivîsandin ji bo ku kiteya havok kiteya rêzîkê serrast bibe ev dabir tê nivîsîn diwan peyvande niha kevanek em ê derbasî ya yaza bibin kevanek di zimanê Kurdî de kevanek di zimanê Kurdî de dema ku ez agahiyekê dibêjim lê ez dixwazim rave jî bikim ev divirde ew ravekirina wê agahiyê dikevin bera gihanekê de mînak ez bêjim Alî Harîrî nabera kevanekê de wê jevanekî Kurd e pir zanaye divirde wekî ravekirina Alî Harîrî divirde dikeve nabera kevanekê de gelek cihadê kevanek tê bikar anî lê mînakên me jî hene dema got mirov malikekê tîne ji bo ku binivîsîne wê malika wî helbestvanî ji nav helbesta wî gişî dikişîne piştî wêna navê helbestvan dinivîsîne navê helbestvan dixe nabera di kevaneka de navê helbestvan dixe nabera di kevaneka de mînak an ez bijim meynê noşî Şêxê Senhanî xelet ew neçû nîv Ermenistanê xelet ev helbestanî ya kî ya Melayê Cezîrî em dixin neqeba di kevaneka de navê helbestvan di dawiya helbestê de niha kevaneka çarçik ew jî çawa tê bikaranîn kevaneka çarçik kengî tê bikar anîn ewaya jî dibêje dema got di nava kevanekê de pêwîst bibe kevanekek din hebe kevaneka çarçik tê bikar anîn kevaneka çarçik mînak ez bijim helbestvanê navdar ê Kurd cegerxwîn ê ji Hesarê ez Hesarê jî şîrove bikim ez dibêjim ê ji Hesarê gundekî ku ye ez dibêjim ê got ji Hesarê gundekî Kercewsê ye ez behsa vî helbestvanê dikim bêşkuyî ji Hesarê jî ez ê rave bikim Hesarê ku ye Hesarê gundekî Kercewsê ev dikeve navbera çarçikê de niha bi xatirê we û em ê waneya xwe berdewam bikin heta ku em bi dawî bikin bimînin di xweşiyê de